Hadin wa yo ye jubab ya ka RTI na yung kreh kam UDC ke is Giant Hill District ha ka arpau santri unain ru news nem he to wa irukam thap kreh ha po ka district lang ba ka DSC ne liang o wa le RTI u reaching son siang chai da lai bo RTI biang u ha khandi tri uniu banai yo pan penche chu chu de wa pan jubam ya li phau tli ki phang na du ki marks ki score sheet ki wa le kreh yong ki kreh grade 3 grade 4 wa ki wide Haga jubab RTI wada yo chwa da emle iwam che wa kamon hei kreh nei benta ki sectional assistant wada pynmih advertisement wa MR tali ki kreh wa lait tang wa manami result wanda penyo wa em lengut ki wa yo ye ni kreh wa ye ni le da budin haga ni ka RTI wa thame haga ni ka RTI wa thame da kali le hajrong ki marks ki wale ya ka physical test ka driving test ka language test wa ka typing test u reaching son da ka daw le hei to wa ka advertisement Hakat nyadri unain ru arhajar khat khande daga DSC ke is jaintia hey to wa ikre lower divisional assistant com typist hey wam em tho katwon tali ki kre wa lait tang wa da tho donhi sompos ini deman I deiwa tengkhain ya ki kendon wa em hapo kapara wa khatle wa pynmih daga Department of Personnel and Administrative Reforms yang ka sarkar jela kat kam ka office memorandum number PERAR R/pranyau/le dated arpau santrik January khat khande spa khande phau phra hei wada ong wa to ko daw de we che kat wan tali ki kre wa light da ki district selection committee da ong reaching son ini kesngi ke khande tarik nai Julai harga porsan kamera TV kuwa ho membuna ya kita gi mark kuwa da supply DSC yang ha to wa eki yang ai jong ka DSC mo advertisement ini dadep de ini dapat man yang au file pan jingtip dan pan information ha to warok ki marks ki wa yo kini ki candidate ko apply kam ko mut ho kaman ini dadep yo ado ya ke written test mark wa ke interview mark hendai mem eki yang ai kita ki test ko chaperdi yang gi vipo post ko kantum na do ka physical test ki language test ki driving test wat ke typing test de neda pana ya kita information ke office de PIO jong ke DSC de kajak le hayu to wan wag tu ka advertisement ko khana hayu to arjar khat khande ko da pau hitu to som post de kan ke jingchem ko yang ko ya kita le da pala da certified true copy de mana yo ga tela man ko man sakit ko ga tu ka advertisement harusnem arjar khat khande hau benai June ko apply ki wapen pagi ya ke lower divisional assistant kam typist post ko ki sam post tadi man ko sakit ko tumiki kam tai de piu man ko kani ko man out of benta ko ongwa it violates man DSC ka violate ko ya ke rules la ne ya ki procedure la ne ya instruction ko da na ka sarkar yang berjala Meghalaya lembaga department ko to pa yakani kete to ka personal and administrative reforms department kwa hagete ke guidelines ko da yo ala naga DSC lembaga RTI ko pau hagete kamkan ke para khatle yang ka composition and function of the DSC in the state of Meghalaya kwa there are some department which do not notify the actual number of vacancies to the district selection committee and as a result appointments to candidates duly recommended by the committees are deprived of the terledang jong hagi ni description ko yung ka and the conclusion ko yung ka kita ito the number of posts sanctioned every year under different departments shall be intimated to the district selection committees by the appointing authorities. Penpahalas to violation of this instruction will be taken serious notice by the government. Kuamut kini wan go lengba ka office memorandum dated PRAR Arjar Sanpausan stroke Praponiao stroke 3 dated Arusan Jan 1988 ka office memorandum ko penpaw atau bon ki wale kamni sampos hendek ni man go violation kat kam ke rules wat ke instruction yang ke government tahu itu wan kini kan kita soalnya ke daw man yang awa tahu khud ki ya kini ki nalor ke tai ke wa khud ki written test te pogi direct cha ke interview kini ha perdi mcha bhag guidelines la ni ki rules ya ki kena ko apply ya ke kam nadok advertisement le mem penpau ki wadang physical test penpau ki halas wato la di physical test written test ki typing test when you give language test ko to hablut tinglut like one na teki candidate men ray men pau ki bounce that ko kat dang like process the written examination
tipi sa candidate yang kita ki post pada mo physical test ite oleh khana ki yang criteria ni guidelines ni ki rules la ni kamu ki benta u yo pendep to you boy cha select la next stage kijo kam te hile pau ya warok ke typing test physical test driving test ya warok ke ni men pan pau ki kita ki benta la da cut off marks mo la ni ki guidelines la ni ke prescribed syllabus lanu kam no ujit select ya gani was now si ku ongwa kan jing tip ku yang was now po changa to mana po hita hawa kandak ya gani ki language test typing test physical test wa driving test ong ka formality te ku base kini tai what formality ku so kinong mikmat na DSC open pagi sa apply formality how clarify ki yo ti bijing sket agani ke bentala da pana da ka atia Europe che cho ni daw ko ila mjer ya ke presiden la objective how conduct ki ya gini ki test ko wabon jai kam ko yo SS ki ya ke skill but ya ke extra physical fitness but kiwi technical requirements mem chia open pau ka DSC